Porque nese caso, señor, hai que pensar en instalar un laboratorio novo. Vou acabar contigo, becho noxento. Agora verás. Sí, imos aclarar as cousas. Oh, como te colla verás. Capitán, son o coronel Mohamed da Policía Militar. Temos orde de registrar o barco por espionaxe. Moi interesante. Un cargamento de armas pro xeque Babeler. Leven este individuo. Os servicios especiais ano interrogar. Ti non toca o fillo do meu emir. Eu Hasim, servente da súa Alteza Abdalá. Eu traer comigo carta do meu emir. Cacho ZD a torre de control de Badesdá. Urxente, o motor dereito incendiouse. Intentaremos chegar a Badesdá. O motor esquerdo está avariado, perdemos altura. Gracias, mozo. Que todo o mundo se agarre ben. Vou intentar aterrar. Xa está, o lume está apagado, pero non debemos quedar aquí a pleno sol. É mellor poñérmonos á sombra ata que chegue o equipo de socorro. Alto! Está ben, seguídenos.